Atongoria matiganite miaho-ini yeri ya kiuteti ni mathite na mbere kuria borithi meke uthuthuria wa uria abitha murugamiriri wa mitambo kamiti-ini ya IEBC Chris Musando aracemanirie na gikuo giake. Na tunasema kwa polisi wafanye haraka kumaliza upelelezi wao ndio tujue ni nini. President Uhuru Kenyatta handu-ini hake akiuga ati maabitha othe aria mari kamiti-ini ya IEBC maheo ugitiri wa kuigana. Na wahakikishe ya kwamba tuataka wote wapatiwe ulinzi wa kutosha, kwa sababu hatutaki mtu yeyote aumie, hatutaki mtu yeyote atumie excuse ya kusema hatutakuwa na uchaguzi katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Na tumesema pia hata wale presidential candidates wengine walindwe, wale running mates wao walindwe. Mwaho wa NASA naguo ukagathiria ikinya ria Amerika na Ngeretha ria kuheana uteithio wa uthuthuria gikuo-ini giki. NASA and all Kenyans have been very pleased and relieved to see two of the country's major partners offer to assist in the investigations. The United States and the United Kingdom yesterday offered the assistance of their two elite investigating bodies, the Federal Bureau of Investigations and the New Scotland Yard. Ripoti ya kura kwa afitha uyu yahuritwo muthi wa Jumamothi mbere ya mwiri wake gucoka kuonekana muthenya wa ira mocarĩ-ini uri umwe wa mirire atetwo mutito-ini umwe mwena wa Muguga kaunti-ini ya Kiambu. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.